Sploh kad sam vzeli ljuti, najprej samo dali svoj dan. Še en čuva prispanja, mislim, članci je nekaj bistveni tam, tako na 40% ali koliko. Ne vzema tudi za plata. Pa še kjera najbolj, ja tudi si plašla danes prispanja, ne, šlo vse to pa. Интересно, че степа ми напомня, че Ако ти пише не за рождения ден на Александра Сенова, не говориш, да? не за рождения ден на Александра Сенова. Също така Google също ми напомня. Da, zdaj je zelo dobro.